koborko paragatingepa anga arnisha moment tao koborni kata bisungrangko poreachingna. Strait of Hormuz gita India ni LPG gas ko rabaingpa jahaz bolsa naljoke sokpathayaha. Foreign Contribution Amendment Bill ni bidingo mamong sorkari thalatapken. Meghalaya Chief Minister Konrak Sangma election rally ko Assam ni bakko buko Chaigaon Constitution no April ni dok tariko ngatangen. Art and Culture Minister Sanbar Shulai Gedalgapa Ramako Shillongo Oprake Nangha. Dauchugumukpa Koborang. Dakruk Tingrigin Gapa Biap, Somotan, Strait of Hormuz Gata, LGP, Rangko Rae, Chobain Gapa Indiani Jahaz, Yachanguba, Naljokin India Ona Sokpatayaha. Ya LGP Jahaz Kon, Green Sunvi Nimunga. West Asia O Dakruk Tingritna, Abachingaonin, Strait of Hormuz Gata Naljoke, Chobain Gapa Indiani LGP Tankerangni, Yanon Bolsni Gapang ne Sorkari Paragataha. Perseni Gulf Saliram Jolrango India ni Jahasrang Chugumuk Bol Chisni Gnang Aro Seafarer Rangba Sakrit Chabrina Baten Dungkuinga India ni Dingtang Mission Rang Baksa Aro Jahaz Nukupa Rang Baksa Apsan Nilie Kamrangko Kainga ne Shipping ni Director General Oni Paragataha. Foreign Contribution Regulation Amendment Bill Hajagani Kolgruptok ni bidingo Wishetani Rangko Thalate Onangen ini Union Minister Kiren Rijiju Dallo Paragataha. Yan yamko Pegabarang ni Kosako Rakin Sastiko ongen Indibaji Ongan Organization Rangan Asong ni Namgani na Kamrangko Kaa Warangko de Watchangen ni Aganangha. Christian Missionary Rangni Niknikani Rangkoba Nirokangen Aro India ni mandirangna chigumuk namgani ko dakangen niba kadungataha. Yakatarangko Union Minister Oni Kerala Onao Rinangye Stakeholder Rang Baksa Chanchirmani Somayo Palakangaha. Meghalaya ni Chief Minister Konrak Sangma election rally ko Bongaigaon ni Boko Chaigaon Constituency o April Dok Tarik kung watanggen ini aganangha. National People Party wamangni campaign ko belak patatna aro namda patatna Assam ni Legislative Assembly election hajagani ko gruktok na joton ka angin. Election na Sanji Mijora Club o Thari Samsuwenga dalbat kepadal geparang unbaksa Ponsing Armarak aro NPP Vice President Hemo Chandra Singh baksa namme Thari Samsuwani rangko dakinga aro yerangko wamang apsan party ni candidate Gansing B Sangma Jian Korgupchep Kepa Boko Choigang ni Constitution ni Gita election no Chusainga wamang baksa Thariswani ko dakinga. Meghalaya adoko HIV AIDS belong batukrikinga ni gemen nambat kepa sana banani aro nirokani jakurangko dina nang chomotinga ni Health Minister Gacham Ampereng Lingdo aganangha. HIV AIDS manisa keperangko naljoke rakyani bidunguba didiangaha. Batanggaman sal sumarango biintangko pali cakgepa michikrangko bangin remahani men dentang manca lingdo gisukku nangi aganaha. Endak kepa kamrang chin HIV AIDS patur kingani men niamrangko aro polisi rangko mangra katapna nang chumotingaha ni aganangaha. Art and Culture ni Minister Sanbar Shulai Dalsani Bako Shillong Secretariat NEFA ni Kisangchi Donggupa Cantonment Jolrangko Mandirangna Riruanio Apchangketani ko Komiatna Muksonge Tari Dapkepako Opraki Nangha. Ya project ko Public Work Department Nigita Tariangaha Jan MBT ni Kamrangkoba Kangaha. Aria project na Crore Getam Hajal Kolachi Dog Lakolachi dok hajal chiche tangka paisa rangko sanction ka angaha. Yarama ko riktapani chi wajol rango gari salanio apchangketani ko kumiatna aro secretariat aro cantonment jol rangna mandirangna rina duna altubat kenok ne kadong suinga. Sulai tomanio dinmana agan prakenyon Shillong aja o traffic jam ungani ko kumiatna Sorkari rang raken kam kainga ni aganen ba Relbong point oni bariko na kengkeng 4-lane ramarangko tarianggen ni janapangaha. Assam ni sorkari dambunga LPG swallinggepa biaprangko namedake niamrangko jarkepa
jalkija palsrukanirangna dondekataha. Chief Secretary Office ni uyatani gitade adokni sorkari West Asia ong ingpa obosarangko nigrike LPG swalani rangko name nigrikinga ni aganangha. LPG swalani ko nigrik matingo dambunga niamgri LPG swaling parangko sandi manaha aro dauna de wamangna LPG swalani ko dontongataha aro sorkari ni gate kuja depetna yakon jalkangkugin ini aganangha. Maruti 800 ko salenggepa mande aro unbaksa gado chapgepa mande truck chi sugagako matno bange sakhnauni jokaha andiba pahamsimni police checkpoint barrier jian riboini national highway dog ungachip uno sugakeha ya obostara da alpring chi sabajion bajini mango ngaha Maruti 800 jini gari number ML chiking C dog chet skugni wanokni bosturangko ramane riangphmutingo ya obosto ngaha ne aganangha aro sakni mandian saknauni jokaha ndiba gari de nosuk nagta nangaha ne aganangha obostani jamano nongpo police bakkan obosong gupa biapuna sokangi amsandianiko dakangha dos dunggupalko daonade maksikuja ne aganangha asamoni robol khalaniyo mungsingpa aro gupun Rangnaba didianiko onggepa Gilbertstone sangma Sonibar prungni bakko antangni dongchakgepa kahilari para o bilsi chisni o agasako wate riangaha wa bilsi chachisku sotponga bonga April khogruksa tariko Debrugarh songjinma wachiaha sangma asamo bilsi chachisku sosni oni chachisku sotchet ona robol khalaniyo 장급바 삽급바 옹아니나 saksa mungsinggepa ongachim wabilsi richachisku sosni bungao Indian senior team na khalangaha jion uwa Indonesia aro Thailand baksa friendly match rango khalaniyo uwa chiggepa ongaha wa saksa Assam poliso dangdekeba onangaha yang sandalni khoborangde